Ka RBYF Sonidan Circle kala penkutno ia kalempung ilek kai football hak sing sajan jong katayo kata hagah nyo tarik ukula lengkot arhajar arpulai kabla tip kum ka first RBYF football tournament. Hagane kesingi lawan ru ban saki ketika jing ilek kai football final dau ba bipul thank you beri presiden barang ba jong seng RBYF kumukongsan haga jing don lang jong kiwe keno ilam jong seng kiba kentup yo ba RJ thank you beri political secretary ka seng na ka seng kemi uba Divan Warjeri uba executive member central body nang tau uba Wilter Supai uba presiden jong ka RBYF Sonidan Circle uba B uba general secretary ka Sonidan Circle bat kiwe Watla kemadan kampat day kemadan kemelabit labiang Henry kirang ilekai kilase kisap ilekai jongki Kitim kibalapoi hakane kejingi kon final ki kentup ya kesiliang umdo bat kepadang nongrim Bat namar kejingi khat ya ke kelas step bat ke kelamit La penlong da kejingi shoot tiebreaker Bat hakate kejingi shoot tiebreaker Kesiliang umdo kelap penrem no ya kepadang nongrim Bat rak sendon ya kanam ladu Harengkat kesong pisah ke balai po hajar tengka Harengkat bat ke trofi Bat kepadang nongrim kebuan baar kelara ya kesong pisah ke bakhatsan hajar tengka Harengkat bat ke trofi Haba ai jingkren uba bipul thank you kum kongsan ula ai kesneng ka krau bat kentu ye ki khon samla ka dong ka thany ribhoi paro ka wei bakin se ki sap ki phong jongki bakidon bat bakin tresitom kum kirang ilekai bat bakin kiu na ka wei kerdan sya ka wei pat ka kerdan Shushu ula badrap ru bagum sibenta banang kentiu ki kamilekai football sya kene ka thany kaseng kanang penlong man la kasnem ye kene ka tournament khanang magi khon samla kinyo ai galat ban yesim benta bat ban peni ye ka sap ilekai jongki Lapan pu penping hang ne kesengi da kecingsat jongki khon samla bat kum juru ki hebret nak senong Sonidan bat nak senong Korhadam Kum kadak jong kejing ilek kemen senam tamai keseng hak kedik kesengi kala ai dagi blanket syaki sport li kilong yeng jong kinong senong ha ke senong Sonidan Sonidan Circle ketika circle kejungi ke Baimak ketika Sten ke Benungkong ke Bandran ya ke tournament hapo ketika Madan ngilaran teng ya ke wei ke tournament hapo Madan mau teri tayang bat kini kenong ke Sten ke Bahar bat kini ke Sonidan Circle kan run ya ke tournament ke jingran ya ke tournament kalong ke ke Bae bat Mustom yang ngi kinong ilam teng Bahalang Amar ngitan kami kacingi trelang namparo gitukan ban penlong so lane bandiok kayu so agas ngi penpekut ke final. Ban mendakas ngi haba ngawan ban faki ya kani ke football ngairu ya uso jong kajing job ban ngairu ya kajing job aka baidi kajing renti jong gitukan jongi kibadan hak sakti jong ka Sonidan Circle. Kublai sibun ba Wilter Supai bat kumju gitukan Jong kanu Sonidan Circle bat ikerman scam lemba ka jingla ka jongpi banran ya ka tournament kawarra ru ya ka jingsania hangi no yalam iba klidu jong ka seng RBYF ba ka Sonidan Circle ka bangira seng lalu usnam ka kedai spa kedai pukundai kan namlong ka circle ka bandu no apo kini katu ka ni isnam ki banduan bat ka nuksa ka bangi mendasngi ngidon jingkerman Nadu usnam kendai pukundai lada ka Sonidan kadan kemud sa kembar pu usnam ke Panuan ru kani ke circle kadang yip kublai sibun ya pigi dukan bat ka tournament ka papenian ba lada ki dukan jongi nak RBF kidang ya trelang kidang ya im bat kidang penklan ya ka seng ngalong sepi kumlong ilam jong ka central ba kali ke tournament kanyai telun na kapor sa kapor hagi senam ki Panuan. Ban na kaliang jungi ke central body ngin kersan ru ya ke circle
hakabidi pada prize cash prize banran yang di tournament kerang ba ikun samla ki pasong hapok kani katan pelun saudong jong ka nong sonidan kin namdu jingkerman bad kitang lio ya kalat ni ya kasap kapong ke jungki kan mau ba ngilong kinong yalam bad nginam kut kan bangin yalam tang hapok Riboy district bad ngidang hauru ya ka wei ka klub ka balatip keteng ka Riboy United udah wei player jungki yang ni uba nal lingdo nong lai bola lekai teng na ka klub ka jungi kani ka klub ka bangi tau seng kalong bangin yo ban stang ban perung pa di kun samla na ka Riboy district kenang bakin pau kin yo ka platform bagi wei ki klub ki beron silong kin sang ban yui ya ki klub jungi ba kun samla ki pasong pasa Riboy district bakin yo ya kata ka platform kamun ka RBF kamran ni ki tournament hakeleng jong ka Riboy district but lembah kini tournament akapor ka bangin song ban page ye tournament ye gila kai jugi game ba lembah kini game pan mi ba way ar na pleng kano snong kano ka club ngi dang fat pan panila kai na ka team jungi ka bali ka team ka balapau tang hapo ka jela me kalaya an lewat hanya asam ru kalalong ka way na pleng ki club ki bapau ngi kerman scam ba kini atlet team kin peni ya ka disiplin kini lakai hakata ka benta kaban pensutena di gipai ba kinong pikai ngi juang ba barabor hanong kendong lakai bol kim julakai ya ka bol hanong ngi julakai ya ka bor andre gani kadi ka juk era ka patmai ngilade ha ka 21st century ngim desu ha kita kendai spa kendai na kendai pu prasharum ngilade ha ki arajar kli bar grade ka wena pleng ka disiplin kaba ngin peni ya kasap ka jungi hapo hakpa jungi pa ba bat ngi ba lemba kasap ka bangi peni ngin nang kiu ha ka kami la kai football wala rang ade la ka snong nong kandong ngan kmi ba ngan long pa we na preng kisamla ki parai man sin pa ki paran nong song snong ki balina snong long kandong ban long lang ki player ya gini kentin na ai ku play kerpang ya gini atlet itim di balapo ke final but kerman skemro la sibit andalawai ya ka tournament kindan ki job kindan ki baram nganam kwa ban snang ya ka job ki di benle ka baram ki di benle na barabo ki nongkran ki nong ki ju ande ka jikil pat jonga pat kalong ya tim ki baram la sibit la dade por pa surprise so ba sisin laram ndi ban suram ban dino no swa ban nam kwa su ban wan yeng ban sim ki price kalong ot ya kita ki nong elam kalong ot pa di kita giges kibadon hang ni hapo ke platform kiban swa ban sami ka price gilamat pun teliki jaka itim gibaram parapot tim judan hapo kemadan kila se uniform kilari no tip kileran tip ke ka daw ngam tip andai ngam kerpal pa di piat li kitim pinlong display na ka game pinlong display swa pinmi na kani kamadan sunidan ibro ko way